Security is very paramount. You have to follow me, guys. Ekikatandika obwanyuma y'ebikorwa by'okutahirira irindiro ry'enyamiishwa erikweyongyera nk'okutema emiti, okwita enyamiishwa, okujuba bwesherekye hamwe n'ebindi bingi. Bakuru b'irindiro eri bakwatanise n'ekitongole kya Private Sector Foundation hamwe n'aba Diaries okubutuura eby'entaasya by'abatuura kurabira omu kubeegyesa emyuga etari emwe n'emwe. Kyonka itwe nka park management ntukora n'abantu abaherereye na park kugira ngo bamanye ngu park obweryaho tekintu kyokushisha ninga tekintu kitine mugasho, bamanye mugasho ya park. Nkati ya project yetu ya apiculture yo kuri senjoki, so tiyo ntukorengana nabo amuheru gwa season amuheru gw'umwaka nabo baganyerwamo. Nkoko bajungu bakugamba ngo hane is money ubokizo ne senti. Wina katale bine migasho mingi itakwiza kugambaho ezesha. Abo bwahata batandikire n'eminyete rukurenga 120 ku rugombya by'egomborera yasanga ebiherira irindiro eri kandi aba bakugucira mu kubazira enkito za kapeti, enkwanzi, okukora emyenda, okurisa enjoki hamwe n'ebindi bingi. Hatu wargaha waba uri umuntu oburire buzima urukurano yende cyo kwenda nuiza kurugaha you buy materials ninga shintuza kwicerezana nk'iki bina tugura materials ziri kumara tutandikiraho gukora ebintu ebi tubiteko mu katari. Ubiro bumwe abantu nibagenda amahurgo n'abagateko mu kigege kimwe kandi kichatka ninga kitungo buzibu ushanga ati no kwa kubasa kora ki kweya so yaye geti na kiriya nabasa kwebesaho ebyebe byarema ushange sente yaziha handi. Ekigenderwa kyabona okutaho obuzare burungi n'abantu abaherire irindiro eri hamwe no kubutura entaasya yabo. Omuntu yaba ari busy arukora emirimo gye y'entaasya, arukora umwuga burungi nk'ogwo gw'emikono, ogwo kurisa enjoki, ndumanya ngu takwija kuteeka kubi kugira ngo aze kutema emiti, aze kuhiga enyamiishwa habwokuba already ayina ekyakukora ekyokumuleetera entaasya omu maka ge. Tukatandika na paro tukurebera 500 kandi tubirebera no kwisho kwire gwa hati. Aha bwa TV West ndi era atiza.